ertoto kita, karya keselamatan si isekap kendu nandangi anak-anak ndu, atendu gelah isehken kemahendu warienda mankrina ngawan perpulungan ndu. Berikan dage hikmat nandangi kemahendu, gelah ngasuk ia nah kenca sentudu ras pratendu. Ngerana dage kam Tuhan, kami nggo sikap megi kenca. Ibas Yesus kami ertoto. Amin. Kata dibata siman renungun kenta ibas warienda, ibuat ibas 2 Petrus sada ayat sada sesiwa. 2 Petrus bindu sada ayat sada sesiwa ibas padan simbarunari bagenda katana. Surat enda ibas apunari Simon Petrus suruh-suruhan dengan Rasul Yesus Kristus. Surat enda man senina-senina si bali ras kami ngondat kengasupen gelah tek man Yesus Kristus. Ema dibata rasing klini kita. Ia me si ngomreken kengasupen si mehergae man banta sebab atena erbahan kai si benar. Dibatalah si mereken dem lias ate ras kemaluan ate man bandu erkiteken ngoi dahdu dibata ras Yesus Tuhanta. Dibata nggondilo kita gelah kita dat bagin ibas kemuliaan ras kini ulinna. Alu kuasana ras arah penandaita karena ia ngoi berekena man banta kai keperlunta gunang geluh nembah man bana. Arah padan simbelin dengan mengharga si berekena man banta ngasuk kamu lahi bandu ibas kerincuhan daging nari. Sincedaken silit ibas donienda. Jenari dat bagin kam ibas kini dibatanna. Erkiteken sie, usahakanlah maka irakut kendu, ku kini tekendu kai si muhuli, tapi amin nagia ngoi bahandu kai si muhuli, rakutkan kalah ku perbahanan si muhuli pemeteh karena dibata. Adi nggolit pemeteh ndu karena dibata, harus maka irakut kendu ku pemeteh ndu penguasaan diri. Jana adi enggo ngasuk kam kuasai dirindu, rakutkan ka kuje ate megenggeng. Adi nggolit ibas kam ate megenggeng, arus irakut kendu ku ate megenggeng ate tutus erti dibata. Tapi amin nagia nggolit ibas kam ate tutus ngikutkan surah-surah dibata, rakutkan kalah kuje ate keleng man teman sapih-sapih Kristen. Jana adi nggolit ibas kam ate keleng nangdangi teman-teman sapih-sapih Kristen, arus maka irakut kendu kuje ate keleng nangdangi kerina manusia. Enda mau biak kerina biak-biak si perlu kendu, jana adi biak-biak enda turah alumuhumur ibas kam, sie erbahanca maka pemetendu karena Tuhan ta Yesus Kristus ngeluh jana erbuah. Tapi kalak silalit ibas ia biak-biak si bage, pentang kak mata perukurenna, layang ngasuk ngidasa, jana enggo ilupa kena maka dosa-dosana, singgo lepas enggo ibersihkan. Sekali nari uli kami ayat pitu, jana adi enggolit ibas kam ate keleng nangdangi teman-teman sapih-sapih Kristen, arus maka irakut kendu kuje ate keleng nangdangi kerina manusia.
sehijendam pengogenta nina pandita sanga kami pasu-pasu merenda adi tuhu bagaya tendu nindulah gundari ku katangkaman bandu adi tunduh kina tendu tunduhkanlah sabab tunduh rasulah tunduh kam khotbah enda berjalan terus sebab tema si isahkan man banta warienda luar biasa. Tema enda memperayakan krina jelma sedekah geluhna ibas pertibi enda emkap dan bagin ibas kemuliaan ras kini ulin di bata intina ndatkan kini rajan surga. Si jadi pertanyaan man banta uga acarana zaman gundarienda megatikal kai si ibegi kita labo sesuai ras kenyataanna istilahna hoax. Baskala karo situhuna nainari pe ngomlit hoax senda emaka megati arkiteken nina panina melalakal kalak rubat ersenina rubat sada perpulungan jana hebat na iblis enda banci arah hoax rubat sada sektor padahal kaisi ibegi kita lengah tentu benar bahkan kaisi idah kita lengah tentu kebenaranna. Coba perdiateken du enda litsada lembar sen 50.000 si susun enda alumuhuli jenari nina kalakaro gundera salah gundera buluh belin ku beturi kutera kalak kutera belteku si belin ku besuri sim salabin. Kaisi dan legenda sen 100.000 jadi endam cara cepat kaya menurut Deddy Corbuzier. Jadi gelaulanai kari berubah enda si gelemia si susun rapi ya siban ulanai pula gelah nges kesia dah buat tem-tem gaje banci ka embusia gelah banci kari senenda lanai kari pulah-pulah lalap jadi man banta jana hadi kahia tem-tem ka tan si kebuhune embus kahia senari perdatikan manjaraja sen si igelem dunai ibas pak sana bancikang enda bende alula si gejap bancikang pindah bukalak si debahan enda mia perjalanan kehidupan ta dunia ini penuh dengan tipu daya. Emakanina ibas Roma 10:2 ayat 2
janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh karena pembaharuan akal budimu. Saat endam kita dituntut untuk berubah, sebab arah ogen tandai ibas ayat telu ikatakan, di bata nggondilo kita, gelah kita dat bagin ibas kemuliaan ras kini ulinna. Bagai ibas Roma 5 ayat 2 nina, dage meriah ukurta, sebab lid pengarapan maka kita ikut dat bagin ibas kemuliaanna. Inti bas poken tandai ayat kopitukan ras pewaloh nina, jana adi inggoli ibas kam ate keleng nangdangi teman sapi-sapi Kristen, arus maka irakut kendu kuje ate keleng nangdangi kerina manusia. Jadi arah ndalankan kekelengan, kita ndatkan kemuliaan ibas dibata, bagi uga Tuhan Yesus nehken kekelengan nangdangi manusia guna ndatkan kemuliaan ibas dibata Bapa nari. Jadi kaitin kekelengane. Pernah nge iperdiatekan du, maka ibas Yesus nehken kekelengan man manusia, lakondatkan kemuliaan dibata, kelang-kelang nae lid salib siman persanenna, lid kini seran si harus idalani. Engkai maka kita harus ngenanami kini seran lakondatkan kemuliaanna. Bagi nina ibas Roma waloh ayat 10 pitu, adidat bagin kam ibas kini seranna, dat bagin kam ibas kemuliaanna. Bagi ibas Matius 5 ayat siwah 10 nina, ketuahan kalak sirbahan purpur sage, sebab ia meikatakan anak-anak dibata, janah ketuahan kalak singenanami kini serang, erkite-kite genehken praten dibata, sebab manbana me kini rajan surga. Perayakan karena kini rajan surga enda me, maka li denga kalak Kristen seh asa genduari enda. Lang adisinin sejarah kalak Kristen, lalit sila ngenanami kini serang. Mulai kin zaman Adam nari sehu Adam Malik, krina ngenanami kini serang. Sebab bagaimu sini dalani Tuhan ta Yesus Kristus ibas nehken kekelengan man bantah guna kemuliaan harus kang ipersanna kayu persilang. Kerina rasul-rasul pe murid-murid Tuhan Yesus harus mersan kayu persilang. Bahkan perpatena pe sada pe labo normal, kecuali Rasul Yohanes si ibuang ku pulau Patmos. Adi Petrus kinpe ipakukan ku kayu persilang jana takalna puteru. Sehku Rasul Paulus, maka nina Rasul Paulus ibas perbahanan Rasul 20 ayat 10 siwah, alu meteru ukur kudahikan dahin Tuhan, janah ibas dahin melala iluh kumambur. Bagepe ibas 2 Korintus 10:5 ayat 23 nina Rasul Paulus, usurun aku iligasi, gatin aku menamate, 5 aku iligasi kalak Jahudi, 30 siwah kali tiap 16.
Telu kali aku igudami kalak Roma, jana sekali aku ibenteri alu batu. Telu kali karam kapal si kutumpangi, jana sekali bombang-bombang di tengah lawit, sadawari sada berni dekahna. Bagendam perbeben kalak sinahkan kekelengan arah berita si meriah. Ibas tahun 1800-an, paksana tinggi semangat penginjilan di Eropa. Emak ibas tanggal 10 waloh April 1820 berkat iksi krui ku tanah karo singgah ibu wawar. Bagepe kala Inggris berkat kaya ku India lakonahkan berita semeriah nahkan kekelengan Tuhan ta sehia di arah timur India gelarna daerah Assam lije sada suku suku Garo labu suku Karo ya suku Garo si kala enda situna kanibal bagem berita enda isahkan maka kala serana kala enda ngalokan berita si meriah tapi lid sada keluarga si ngalokan ca dua anakna sada deharana sada iya jinari arah kala enda krina berita ku kalak si deban kape ku kepala suku maka kepala suku merasa keberatan sebab lanai kalak nembah manbana. Maka pepulung sisada keluarga nandai i tengah-tengah jelman terem i hakimi ia nina kepala suku adi memang ikut kendu dengar Tuhan Yesus bagi kisah sindu ijenda anak ndoi itombakkan duana gua nindu aku tetap mengikut Yesus makai tombak anak nandai duana rendia mengikut Yesus keputusanku mengikut Yesus keputusanku mengikut Yesus keputusanku ku tak gentar Rang emosina kepala suku tarikna di Bruna ilebe-lebene isungkunda segala nari apakah kamu tetap mengikut Yesus? Maka tombak di Brunei ilebe-lebene kainina tetap ku ikut walau sendiri tetap ku ikut walau sendiri tetap ku ikut walau sendiri ku tak ingkar dungna ia pe itombak tapi arah perbeben nama karya di sini sejarah kekristenan India kepala sugundai pe krina sadakute teman Yesus jadi bagian perbeben kalak si beritakan berita semeriah sinehkan kekelengan adik bandingkan ras kita lanai japah nape tapi adik surgandai kari kita kang teta silebena jadi turang rasenina mari pergemetkan ibas kita nahkan kekelengan kepeken ije harus lihat pengorbanan la mementingkan diri sendiri la egois jana ije lihat sifat mengampuni ibas mengampuni enda melitakkan mahkota tertinggi mantuan Yesus pengganti mahkota duri si paksana ipakena
paksa tan Tuhan Yesus rasnahena ipakukun ku kayu persilang. Janah paksa tombak ijuk-jukun ku bas pusuhna, ijem yang rananina. O Bapa, ampuni kala enda, sebab labo yang kana kai si bahanna. Kata mengampuni sadahal si susah kal ibas kita kelak karo, sehmaka ninta sada matawari pe ate kulang ras iya, padahal matawari pe sada ngenca. Jadi di labo kita ngasuk mengampuni, ula arapkan kita ndat bagin ibas kemuliaan di bata, ula sia-siakan keselamatan si berikan Tuhan berdamailah dengan diri sendiri, berdamailah dengan orang yang menyakiti kita, sebab puncak kemuliaan si berikan Tuhan. Mata warinta ngoben labu siutah kata wari kari gelapna, terlebih bagenda paksa reh virus corona. Amin gia siutah nge Tuhan tetap nemani kita. Bagian ulanai lem ibas pusuhta, sekenlah kekelengan gunandatkan kemuliaan ras kemalaman ate si isikapkan di bata. Amin gia kita mentasi perbeben ras mersan kayu persilang ta. Adili temanta si paksenda lah kita si priahan, lah kita si perkuanan. Salamilah ia. Adipak senda lengaka kita banci salaman, teleponilah ia, gelah dame pusukta kerinana. Ulakal kita bagi kuda sayung, muat mugulang epe madit dengna. Dage tetaplah terjeng matendupe, gelah man bandu ibreken rudang-rudang kegeluhan. Amin. Ras kita toto. Bapak surga katanu ngoisehken kemahendu ngongadi yang rana, tapi mindo kami gelah kesahdu si badia tetap ngerana ibas pusuh kami. Pengasup kami lakonehken kekelengendu, gelah atan pe kami ngaloken kemuliaan ras kini ulindu. Amin. Turang rasenina sepaksana kita ngakuken kini tekentah, mari dege ras-ras kita krina ngakuken kini tekentah raduken krina kalak Kristen ibas donienda ninta dege. Aku tek mandibata Bapa sila sibar kuasana, sinilpa langit rasdoni. Aku tek man Yesus Kristus anakna si tonggal Tuhanta, si jadiarah kesah si badia, tubuh idur si muda-muda nari si so pliamen, tergelar si Maria, si ngenanami kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakukun ku kayu persilang, mate jenari ikuburken, nusur kudoni kematen, petelu hariken ngokeke ibas si matenari. Nangki ku surga, perkununa arah kemuhun di bata Bapa, jenari rahmo ia pagi, ngeranaken singgeloras singgo mate. Aku tekman kesah si badia, zanalit sada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken pula kegeluhan si rasa lalap. Amin. Sepaksana kita nahken persembahan,
Di bata si jadi palas banta ibas hendakan persembahan man Tuhan. Persembahkanlah diri man di bata saja selaku persembahan singgelu. Sebab adi bagi kap harus nakam bersembah selaku tinepa sirukur. Tupung sindeskan persembahan ta, mari raduras kita rende ibas kitab nenenta nomor 420 ayat sadaras seterusnya. Mari sitotokan persembahan ta bagi doa syafaat. Bapa kami seringan ibas ini Rajan surga, ibas keberadaan kami paksenda Tuhan, la terligen matandu natap kempak kami kerinana, itah kami maka kai terjadi ibas kegelun paksenda, itah nukap kerinana. Jana atendu tole encidahkan kuasandu man kami, maka igejakan kami dakai pela bolit ilebe-lebendu. Bapa berban keleng raslias atendu nelamatkan kami kerinana. Maka Bapa ngatakan bujur kami man bandu, ibas kai si enggo isah kenduman kami, ibas perbeben bagi rezeki sialokan kami, sada bagin nesan kami kaman bandu, guna ipersembahkan kami ras pengatakan bujur kami. Alo kendu persembahan kami ada Tuhan, jadi bau simrim singena tendu, jadi pebulangkan beritandu simria. Bagi pepaksenda Bapa, ratoto kami krina karena ngawan-ngawan perpulungandu, silit ibas perbeben pinakit. Bapa sampati tan kekelengendu gegehen asa penakit silit ibas daging kula kami. Angkatkan kerinana o Tuhan, latar belaskan kami sada persada, ngawan perpulungandu silit ibas perbeben paksenda. Tapi kamu metah ija keberadaan napak senda skala-skala Bapa sampati ras temani ia ibas paksana pagi bancika kami pulung ras-ras ibas dengan kami dah. Bagi pekrina ngawan perpulungan dua Tuhan, berikan gegeh kesehatan si paguh man kami kerinana. Bapa surga bagi karena ngawan-ngawan perpulungan dua silit ibas ulang tahun perjabun bagi ulang tahun kini tubuhun. Kam Tuhan berikan pasu-pasu si simpar ku tengah-tengah jabuna ras ku tengah-tengah kegeluhun naskah skala. Temani ia ibas ndalani kini kedua nenda. Bagi anak-anak lu krina singgong ngejapkan perkuah hatendu. Jenari resmuli ia pengatakan bujur man bandu. Pasu-pasu persembahan enda rasi mempersembahkan ca. Lah ia peu Tuhan dan kemalaman ate. Tuhan Bapa kami sini surga,
Lagedang kami ertoto paksena Tuhan, tapi itah nu uga perbeben pemerintahan kami paksena, pemerintahan bangsa kami ras belang-belang dunia ibas menjangkitna virus corona. Tuhan itah kami, maka labolit simetahat ibas kami, ipindokan kami o Tuhan ibas gelar Yesus Kristus, pengadi mara enda o Tuhan, gelah banci kami ulihi beraktivitas bagi biasana. Janah pei kejakan kami o Tuhan ibas perbeben si kentisi enda, maka nakam kaken Tuhan Bapa kami singaturkan pertibi enda. Tuhan ampuni kami ibas selama enda, megati kami melupakan kuasandu simbelin, megati kami mengagahkan keberadaan kami, tapi paksenda igejakan kami Tuhan, maka kami hanya debu ibas kesek kaki Tuhan. Tuhan ampuni kami, dengkehkan pertoton kami, reh kami bas Kristus Yesus, Tuhan ras Juru Selamat kami. Amin. Sepaksana kita ngendeken denden ibas kitab denden 466 ayat sada. Mari dage ras-ras kita erban pertoton Tuhan, minta dage skala-skala. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipopadiamin, rohmin kini rajandu, selahmin pratendu ibas dunia enda bagini surga. Berikan kami nakan cukup wari senda enda, alami salah kami, bagi ni alami kami salah kala empat kami. Olamin kami ibawa kami kubas percubaan, tapi ulangilah kami idur silat nari. Sebab kamu kap simada kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekan dekahna. Amin. Berkatlah aludame ras mujoh-juah, lakukanlah keadilan ras kini bujuran ibas gelundu, guna pegegehi kita melakukan alokanlah pasu-pasu idur di batanari. Di bata si perkuah ate, si simpar alu kubayakan, singgo nenahkan kita ku kemulianna si rasa lalap ibas Kristus, menjadikan kita serta tetap megegeh dengan pagu. Ia simada kuasa serasa lalap. Amin.